சந்தோஷத்தில் ரெண்டு மடங்கால் போட்டிருக்க உன்னை தொட்ட நெச்சத்தில உன்னை தொடர்ந்தா வெட்டிருந்த உன்னோட கண்ண தண்ணி பிடிக்க என்னோட காது பக்கம் செல்ல தண்ணி நீக்க இந்த வயசு போதுமா அடி இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அடி இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போட 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 அப்படி போடு கண்ணால இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையால ஒன்னோடு ஒரு தலை இருக்கிறேன் அதோட கண்ணை பார்த்துட்டான மூச்சு நாடு வர இந்த கதை போதுமா அடி இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா कुची और कोडी चारता कावी अनहाका ताला बार ये लाडी कड तुमने लाडी ये दिन लगती कोटी दुआ पार मन भी भूल मनी ओए रुमुडु अडी एरंडुम गिरिदा केल नंबर नेट माट वंडी वर पोद नेट कुट्टु என்றும் என்னையாக இந்த வந்ததன கட்டடிட்ட குட்டவாக்க புடிச்சா வரஜோ ஹே 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 வரஜோ புலையே போட்டுதான் வளர்க்க இங்க வாழணும் சோழவனத்தில் ஒரு சோடிக்குள்ளே போலதான் முழக்க சிங்க பாடணும் ஒன்று கண்ண பக்கத்தில் பொண்ணுக்குள்ள நிக்க இல்ல அந்த படம் மத்தாசில தட்டாளாக ஆமா இங்க புலையே போட்டுதான் வளர்க்க இங்க வாழணும் சோழவனத்தில் ஒரு சோடிக்குள்ளே போலதான் මෙච්චරලා අපේ කතාවට නැහැව්වේ ඔන්න අපේ අජියාගේ අර බාණ්ඩ අන්නේ බාණ්ඩ සත්ත කරනවා දැන් ඔන්න බලන්න අන්න රාජියා ගා බේටා ඉතින් ඇයි ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඉන්නේ අපුඩේ දෙන්නකෝ අපුඩේ අපු තායිද
కొంచెం వాడు పారదా என்ன பத்தி என்ன பேச்சிடா வந்து முச்சிடி நம்பிட்டா நல்ல போச்சிடா Are you ready? Say you were உள்ள போமடா உலச்சினா are you ready? வளர் போமடா மச்சிபுட்டா வாடனோ ஹே பால் வர மத்த வந்த மதி போமடா மச்சிபுட்டா வாடனோ நிறு போமடா இன்னைக்கு நம்ம நாளைக்கு நம்ம பாட்டு நம்ம இங்க சின்ன අපුඩිය ගහන්න ඕන නිකන් ඉන්න එක මොකද්ද අපිටත් නිකන් අපිටත් කන නෑ වගේ අයියෝ බොහොම ස්තුතියි හොඳයි බයිලා දෙනවා හොඳයි මම හිතන්නේ අපිට ලැබී තිබෙන කාල වේලාව අවසානයේ විගණ යනවා ඒ වගේම තමුන්නාන්සලා අතේ තියෙන කීයක් හරි වේදම් කරලා අපේ සංගීත ප්‍රසංගේ නරඹන්න පෙමියාට ඔබ සිළු දෙනාටම අනේක වාරයක් සංගීත වාදන මණ්ඩලය අපි සිදුවන් දෙන අතර අපි සූදානම් නටන සිළු දෙනා වෙනුවෙන් නොයල් මනාරි අනේ අපිව බලන්න ආවට බොහොම ස්තුතියි අපේ කීයක් හරි දීලා අපිව බලන්න ආවට බොහොම ස්තුතියි ආයමත් ස්තුතියි ඒ වුණාට බලන්න ආපු කට්ටිය හිස් අතින් ගෙදර ඉන්නේ මෙන්න නටාගෙන ගෙදර ඉන්නේ මෙන්න අපේ නස්තොප් වචා Singing high high hippie hippie high Singing high high hippie hippie high Singing high high hippie hippie high hippie hippie high hippie hippie high Singing high high hippie hippie high Singing high high hippie hippie high Singing high high hippie hippie high hippie hippie high hippie hippie high Hi hui papiyaachige bicycle එක yello kollo වට කරගෙන නුව බෙල්ලක yello kollo උඩ පැන papiyaachio වට කරගෙන yello kollo උඩ පැන නුව බෙල්ලක papiyaachි babayaට papiyaනේ මේ විදිහට කල්මරුව වරදින්නේ කොලොස් ලසකට වෙච්චි බඩේ දරුවා පිටෙච්චි මේකට අපි දෙකතුවොත් වාසෝ කියන්නේ Hi hui papiyaachige bicycle එක yello kollo වට කරගෙන නුව බෙල්ලක yello kollo උඩ පැන papiyaachio වට කරගෙන yello kollo උඩ පැන නුව බෙල්ලක කොල්ලොමත් වෙලා පිළිපිය අතහැරලා කොට කල සංගතලා පෙරදි කරදි ඩාන්ස් කරනවා අයියෝ නෝනව ගන්නවාලු කරටම ආරගෙන ගන්නවාලු බිමටම නෝනට හොඳටම හරි මහත්ය හිටගෙන මොකක්ද මේකේ තේරුම ලොකු ලොකු හෝටල් ගානේ රොක් ඇන්ඩ් රෝල් ඩාන්ස් කරන්නේ ඉරිච්ච දාට කලිසම රොක් ඇන්ඩ් රෝල් ඩාන්ස් කරන්නේ Look hotel gaane rock and roll dance natande Viricha daata kalisam rock and roll dance ibarane ida baba idam kubana navele katadaba idam baba aale kale eme hula ube har devedi janada sudo adaya vige
category. Don't go to silly, I you mommy, on the one and sunny. How to marry and secondary. That girl is really funny, I can't no money. My husband is without category. Suudana